na drva, ugalj ili daljinsko grejanje. Ali zbog visokih računa poslednjih godina sve je popularniji pelet. Oni koji mogu da izdvoje više novca za početnu investiciju odlučuju se i za solarne panele i kolektore. Da bi se upotreba čiste energije omasovila, kažu, potreban je podsticaj države. Ova kuća se greje na sunce. Čak i kad je -20 za solarne kolektore, važno je samo da nema oblaka. Tada ni grejanje ne košta ništa. Milisavu Popoviću se čista energija isplatila, iako u početku nije ni pravio računicu. Znao sam da to valja, prvo dobiješ udobnost. Trošak je samo u početku, kasnije su već daleko svi troškovi manji. I sa grejanjem na termopumpu i sa solarnim panelima, pogotovo tu nema troškovi, nikakve sem početne investicije. Ja imam svoj bunar, tako da me ne košta ni voda, ništa. Znači, bunar sam iskopao na 120 metara, da izvire voda i ona se koristi za termopumpu. Toplotna pumpa, kad nema sunca, radi na struju, ali tako da opet štedi, objašnjavaju inženjeri. Za 5 puta se podiže, dobijemo veću energiju. Ako smo uložili 1 kW električne energije, dobijemo 5 kW grejne snage. I tu toplotu ubacujemo u sistem grejenja. Na taj način šta? Sa ovakvim sistemom štedimo prvo energente, u ovom slučaju struju. Štedi i porodica Knežević. Umesto na drva od pre 4 godine kuću i vodu greju na pelet. Mi, kao što vidite, imamo negde oko između 120 i 140 kvadrata. Potrošimo za jednu sezonu negde, gledano kroz novac, negde oko 55-60 hiljada dinara, što je za cijelu grejnu sezonu koja traje oko 6 meseci i više nego pristojno. Dok smo se grejali na ugalj i na drva, u samom startu nismo imali izolaciju. To je takođe jako bitna stvar, da vam je kuća dobro izolovana, da vam je stolarija dobra, jer ako su gubici veliki, onda baš se i ne isplati preći na pelet. U Srbiji se najbrže isplati zamena prozora. U takvom su stanju kuće i zgrade, kažu stručnjaci. Da bi se dostigli standardi energetske efikasnosti, značilo bi da država pomogne. Nije pitanje čak ni novca, jer ljudi plaćaju grejanje, pa verovatno bi kroz neke programe, kroz neke ESCO kompanije, povoljne kredite uložili. Prozori propali, morate ih promeniti, morate se grejati, zašto ne na pelet i tako dalje. Znači, mora se taj podsticaj uraditi, ali mislim da je potrebna edukacija ljudi. Pre 5 godina u Srbiji su uvedeni pasoši energetske efikasnosti. Očekuje se i program koji računa i savetuje kako da opremite kuću po standardima energetske efikasnosti. I još važnije, koliko će to da košta.